Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sang puya Mizorama local council village council in thana party malin sarkarna an siam theilo na munza som pasari chakma autonomous district council huam chunga village council in than vote thak chu thale mars ni som pani ani don Prime Minister Narendra Modi chan fir fekte do torin India le America te chu nget takin an tang du na ti National Games by somethum parin chu voin chanu khan haropu taka khar ani Mizoram State Election Commission tarlan danin local council le village council in thande zo ta kha party malin sarkar na an siam thelo na munza som pasaria State Election Commission Secretary Pukel ding le na soidanin village council zanga somnga pali le local council zale soma in thanai nei ani heta hian ZPM chu local council le village council zathum somni pakhata Sarkarna siama MNF in za somli pakwa sarkarna siamin Indian National Congress chuan somnga pasari an siam boka heng ba ka independent sarkar siamna mun ko omba ka BJP sarkar siamna mun pakhat ombok ani Information and Public Relations Minister Dr. Vanal Thanan tunlai khovela olsam taka thuthar hria tur omma se thu declare in tlak clear thiama poimo ati Voina Indian Institute of Mass Communication IIMC MZU campus samiat lo na soin minister chuan tunlaya thuthar olsam taka hria tur omma se thudik ngai chan masak apoimo foti thuthar thedar konga po journalist chu midang te hria tur chhop chu konga onlam nei lowa pon chu apoimo ti asoi Minister chuan IIMC zilai ti chu Mizoram anam chungin atam theng ber Mizo nun phung a thalai zir tama an zir so huna an so tangkai thei tur thlang thiam turin cha Mizoram thuthar thedar dan kal hmang hria chen tuma midang te kom tam turin cha MZU campus IIMC omna chu mun thatak ani thu soin zilai ti tam borok thale thombeng chenglo ani ba ka azirn atana anmamo engkim omna mun thatak ani ti soin IIMC mun dangnen te khin point a chhonam thu a soibok ani We have to remember that journalism we have to aim for the truth and fairness in everything we do. Now we know that many of the media persons they have shown the truth in many countries in which the media is taken away from the people. Minor reports with the advent of democracy in those countries, we happen to know that those journalists were very brave and they have shown the true face of what the government has done. Voina hun mana hian MZU mi poimo sang ne du darsan ne all India radio ho tu sang an tela himba ka hin IIMC zilai ten tel bok ani Mizoram State Election Commission chuan chakma Autonomous District Council CADC huam chunga village council in than chu thale March ni som patni ni thua puang Mizoram State Election Commissioner Dr. Aizawl thanglena chuan voin khan apisa thuthar thedar tu te komin he thui soya in than poda ni tang hian CADC huam chunga election model code of conduct ken ko ngalani thua soya State Election Commissioner chuan CADC hnoya village council chunga in somnga omchin in VC seat thuman ne thule in somnga atanga za inkarin seat nga ne thu te ba ka in za pakhata tanga in za somnga in seat dugle in za somnga pakhata tanga achungnamin seat sari zelan ne thu te asoibok ani I do hereby announce that the process of general election to village council under Chakma Autonomous District Council 2025 has started, and the model code of conduct has come to in force within Chakma Autonomous District Council's area from now till completion of the election process, that is 18 March 2025. Mizoram State Election Commission tarlan danin CADC huam chunga village council ading tur te ming pek lo hun nung beratan tun tha February som pakwa rotani ming pek lu te endik na hunatan February ni somni pakhat rotani ba ka ming pelut in nuk kir du te tan February somni panli thleng hun hon ani CADC noya village council of vote la te vote thak ni ve ka chiar fil ani dona vote thak that ngai omani zon vote thak tu March ni som pathuma ne thale tura ro manani March ni som pasria VC tin te in pe fel vek turati ani ba ka atuk March ni som preta VC thanle akai noi po zo fel vek tura ro manani bok CADC electoral roll thar bera vote nei mi singthum sang series re somret pathuman oma mi pa singka sang ko za sam pani le me chia singka sang riat za sari somni pakhat an om ani CADC hom chung a hen village council seat somre preta oma general seat
zali somni prel reserve seat somret pret omin CIDC NVC seat omza chu ai bel khomin zanga le somporuk ani Sarkar lai pui noya Central Seat Allocation Board ho tu chuan Mizo thalai tamjok India rama zina intra andu theinan pui anin huam reng ti an soi voina Aizawl press kapa tu thar thetar dan komna he thui soin CSAB ho tu chuan mar chak zelai ten India rama zina intra National Institute of Technology noya NIT Plus system noya seat sang ni chuang an nei an be sei thon soya Mizo zirlai big takin science ne technical lamakal te chu joint entrance examination JEE sani somni panga ma santu le himia na an ming pelu theu tur an du thon soibok ani CSAB ho te chuan Mizo zirlai te churam pum anga chut po in thiam na le theina ne thata kan ni thu soin tumru na le thorim na ne na India ram chung zena in thalut ve nge tura an du thon soya hemi khong an bot sena har san le hria thiam lo an nei ni chuan an tan anom reng thon soya counseling po mar sak zela te tan an hon thuan soibok ani Association for Volunteer Blood Donation AVBD MSEX le Civil Hospital Aizawl tang ho chuan Vain Khan Valentine's Day Polin damlo mamo piang te man turin Tisen pek run puin bot saya district rang ranga hria thechina Tisen unit zaruk samru pathum mitlom ngai ten thonin an pe a Tisen pedu te mi pa zali somli patni le mechia zni somni pakhatan ni Aizawl dorpui multipurpose hola Valentine's Day Blood Donation Camp a hian Civil Hospital Aizawl Blood Bank tan Tisen unit zathum pali la khomani a Tisen petu mi pa zasom sirpa ko ani a mechia zasom ni panga ani ve thungani he huna hian National Health Mission Director Dr. Eric Zomoy chuan thu soin midang hne na thisen pe thei tur chuan hrisel thatanga ya hrisel thatur chuan ke kal tamle mezuk lo te poimo a hei hian tun lai lor tak heart attack le stroke ba ka cancer thangin nasat kin mi veng theni ati thisen pe konga marchak stage jinga Mizoram chu ti thapol ani a kumsani som bakhat le sani som pathuma M6 in marchak state pola thisen pe chungchang zero hova into khom nan bo se tang khan Sikkim Arunachal Pradesh Meghalaya le Nagaland te poi nasakim ma an son ve pha ani ati North East voluntary blood donation kan niam lo tu Mizo te hi kan tha chu wangin state da ho kan zero tir do ding tia chuan min phal sa ta poisa min peta a kan hoi hotta a Valentine's Day at Isempe rumpui kana nei thin te kan du sak zong te tana mihar sa te tana kana nuat sochina ka rumpui te me ni chu wang chuan North Eastern States so ka voluntary blood donation at Mizoram in kan sir tira min in tona Arunachal ko India ha kan ti ve ta a Meghalaya ko India kan ti ve Nagaland at po tiwing kan tibe Manipur at po tam taking kan entom siwa antia Sikkim ate Meghalaya at po at hatsaw em ta ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga ponani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le news on air.gov.in ate Chanchinthar ngai thlak le share theda ani naktu jingdar srile chanve Chanchinthar pon le ani ang Prime Minister Narendra Modi chuan fear factor do turin India le America te chung hetakin an tang do na ti ni zana US President Donald Trump nen White House Washington DC anin kom zawat chinchum mit an kom na hetui soin pumudi chuan ramrika na fear factor che na chu chaktakin an do zel do na ni ati जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा मागा प्लस मीगा तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए President Donald Trump point India le US ten thoduna tur poimo taktak an siam tharti soin US India in zom na chu adang ambi kaneti a energy lama inrem na siam ni in US su India dual Thailand natural gas thonno tu lian berin donati a khovela sum do no kong lian ber tur India Middle East Europe economic corridor siam turin inrem na po an nei ani ati The Prime Minister and I also reached an important agreement on energy that will restore the United States as a leading supplier of oil and gas to India. Tuntum hi President Donald Trump atlak luan innuwa Prime Minister Narendra Modi in US atlo masaber ani
National Games ve somthum paret na chu voin chanu khan ro pui taka kharani a January ni somni paret atangin Uttarakhand National Games hi nei tan ni in kharna hun hi Gaulapur International Stadium Haldwani manani a heuna Union Home Minister Amit Shah chu khwalian ani a Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma Indian Olympic Association President PT Usha le mi poimo dang thanem tak antel ani Kumin National Games a hian pumpuya Services Sports Control Board chu pakhatna ni in gold medal samruk paret an la a Maharashtra le Haryana ten an tota Mizoram chon gold medal panni le bronze medal pakhat la in somni paret na ani Chanchinthar CRT topna na tlang pui Mizoram Local Council le Village Council in thana party malin sarkar na siam thailo na mun zale som pasari a om Chakma Autonomous District Council huam chunga Village Council in than vote thak chu thale March ni som pani ani don Prime Minister Narendra Modi chuan firfiak te do turin India le America chu nget takin an tang du na ti National Games ve somthum paret na chu voin chanu khan ropui taka kharani chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani